mga igkasi ko magkasi-kasi, o kung hasibuano pa, mauwan nga adlaw kaninyong tanan. Opdi kami niyo nga mabatian, nga nakita nato nan usa nga talentado nga senior high graduating student from Leyte National High School nga padayon lagi hapon na submitan niya module and assignments hay mga considerate teachers. Ngan syempre diri lagi hapon niya nahuhulop and nagpapadayon lagi hapon niya pagsayaw, hatunog, han musika, han iya kinabuhi. Wow! Let's go! Alright, so aadiyan natin kaupod yan nga episode. Hi, my name is Rick Vincent M. Pitilla and I am graduating senior student from Leyte National High School. Ano din mo agnay? You can call me Rick. Okay, so Rick. Bagat Rick Charge, charot lang. Okay, so Rick, pira nato ni edad? Turning 19 this year, September 1, 2002. September 1. So, advance happy birthday na laimo. Thank you. Okay, so anyway, bumisita kami nga diha iyo kay para ma-share naton haaton mga magkirita kung ginaano ang pag-atohan usang estudyante bisan niya nga pandemic makakagraduar lagi hapon. May ada kita upat nga pakiana para haimo. Anaton una nga pakiana, Rick, beforehand pandemic, nakain ka man nga nagiinano ka? Naiskilala ako katapos nagsasayaw-sayaw gihap, katapos I was a member on SBYO Youth Organization. So dancer ka? Dancer. Parehas kita dancer. So suki ka ngayon mga TikTok, YouTube, nag-vlog ka gihapon? Yes, I do. Okay, very good. Ikaduha natin nga pakiana, ano ang imugin kakabarakan? Since nag-pandemic naman niya nakita ano nimugin kakabarakan nga matabo haymo or haymo parents? Takon ging kakabarakan gihap, tikangan pandemic, ito na maging bangin ka, maging mahawaan Japan sakit and COVID, mababara ka kung mahawa ka ito na sakit. Siyempre mababara ka gihap ito mo family, di rila para mo kundi para gihap mo family. Okay. Mayra ka ba yan na uyab? Mayda. Wow! Shout out daw! Shout out! Kansyan Angela Dan. Okay. Anyway, ano na ang bagat mabugat nga natabuhay mo? Dako nga problema nga umabot. Since nag-pandemic, nakuren good ako yan na bago na online learning kay permanente like kada week kailangan namon mag-pass. Tapos pag-pass namon may mabot na naman nga module. Tapos makuri good mag-manage yan time kay every week permi ka nagpo-procrastinate kay syempre mga deadline sa rapid dayon. Asya permi ako nagpapaga, na-stress ako danay kay damo teremon. Ang asya good makuri good yan na pandemic. Na-mention nimo nga online. Yes. So ano tayo mo gagamit? Computer, cellphone, laptop, tablet? Cellphone la asya danay nakukuren ako kung may da mga ibang teremon. Kailangan ko pa danay ko mato computer shop danay kung kailangan i-preprint mga sugad ba ito. Okay. Parang yan impormasyon ng mga magkirita, di kami yan na Northern Barangay sa Tacloban City. Amoy nihira din ang mga ginpanbalhin since nag-Yolanda, ginpabalhin ni Rangan hiha Norte. Dinhi ba ha Norte makusog ang signal ha internet? Dire maluya siya danay dira ako nagkuwan ko may recitation na kailangan may attend on Google Meet danay maluya tam internet asya na danay bagat nabibiyan kami kun adi ka na ako. Ano man nimo ginbubuhat kun sakasakali nga dire ka nakakapasa nimo mga assignments? Di wala man problema kun kay napasa man na akong module pero kun danay kung maluya tamo ng internet na take consideration naman mga teacher para makapas pa tamo ni ba na mga heremoon. That's good. At least may ada kita sinisiring nga maara mag-intindi gad man an aton mga teachers sa mga estudyante. Anyway, an aton ikaupat nga pakiana, ano an imo masasagdon ha mga igkasi nimo nga mga estudyante nga nagkikita yan na? Para ako mga kasi estudyante tak mayayakan la
ayaw agud ka mo ka-stress kung ano mat mga naabot na problema, kay lahat na problema na susolusyon naton. Don't give up, don't surrender, keep moving forward. Asya, natananin natin din face yan na natanan may solusyon. Para mga tao na, para mga estudyante na babalitaan ko na nagpapakamatay about nag-module, ay kamo pagpadara kay it module adala ito, pero kinabuhi din na magbabalik. Wow! Big word! Okay, congratulations! Hayo mo. Congratulations! Thank you. Plus, happy graduation na imo. Anyway, may dakita local singer from Tacloban, usa nga sikat gyapon nga singer. May ka ba requested song nga pwede mo i-dedicate ay mo self, ay mo girlfriend or family? Pwede gyap, gusto ko request, I won't give up. Put God on every work that you do because God is always guiding you. Don't give up on your dream. Keep grinding. Wow! Sure ako yan natin mo parents proud na proud. Thank you. Alright, so Alanis, ano to mo request niyo song? I won't give up. I won't give up. Alright, let's hit it! Kita nga tanan niya na naapektuhan ng pandemic. Ngan usanat nga daan pag-eskwela. Sugad kan rik nga naniguro lagi hap bisan makurian signal ha era para lang makapasa niya module. Yana, mapapaid off na niya pag-iilog ng pagkukurihan signal, kitungod makakagraduate naman niya. So congrats Rick, ini nga kanta para iyo. Watching the night sky or a beautiful sunrise. There's so much they hold, and just like the old stars, see that you've come so far to be right where you. Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you'll find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We've got a lot to learn, and God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you said, my friend, at least we didn't intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without a world caving in. I had to learn what I've got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still
still looking up. Yan na, kay mag-graduate ka naman, kunta magpadayon it imo kadiri pagiging hubya para maabot mo't imuhin niya pa kinabuhi. Ngan ayaw ka warayang paglao, ayaw ka hulog.